KWAMUKIRA igana ibagwaterete MAURITANI ja KUGIMARUA kinande ara murungamiri munene wa gikundi gitega kithirikari nikyo Steford augite gitumi bagitite MAURITANI jaja ni Ntanira Na Mugambo amwe na yubya kureo ibingite mono Kevin Kimathi na rugono ruru. Ukulukire kundikite kya kithirikari kyo Steford Kenya rungura murungamiri kyo mangiriti kyara ana bare nkulukiye ya narimwe iba mukirita MAURITANI mwanya ya mirire nyuma yoshokera maturene muno mamburene yao ya thiunku anda papa tubaretete aja no tubakwithirwa mumberu na tana anda bare na tekomanisha ibonde batanaga kweba bagotana kweba tutana tugota turetana ba mo bonde nikenda tubaitana bantu ja thina cia ntano ciare nikenda babongo berewa mana ya kwithirwa gutena ye ntano nikenda bongo bethwa bakimenya uma ba rutano na maurongo jaje gwa ya rutano na tukabaretera antu barabaije mantu ja ntano nikenda mantu jaja thitha gwegitara mwari atanie kinyumba bagaitano jonde nikenda bombara nao mbategethirwe bakiangara tano ni barabatani narua tunari baba 105 na shari baba bari aja nikenda tumba kuinyire kiria shari baba bakenda ku angaratania na mantu ya kithomo tonto ikwithirwa apart ku mantu ya ntano ciari ituragera ya gwitana na mantu ya kithomo mantu ya kuimenyera mantu ya adolescents the teenage pregnancy nikenda mwana uyu akiumaraja ethwa well equipped nikenda tikeje kuangaratana aja kinya gutonjana na mantu ya kuambia mantu ya wendo very early na kiria na baba mukirita MAURITANI yao mambo ya ukeketaji. Sisi kama wasichana hilo ni neno ambalo tumeamua kutokubaliana nalo kabisa, sababu mtoto msichana anapokeketwa ni dhulma tena baya sana, sababu huyo mtoto vile ataendelea na maisha yake hadi wakati wenye atakuwa kupata mtoto atakuwa na taabu nyingi, na hiyo inaweza cause yeye afe. Sasa hiyo ifai, hiyo kwa watoto si kwa wasichana wote. Unaona hapa tumeikataa kabisa, sababu hiyo iko na dhulma mingi hasa kwa watoto wengine hapa. I've learned as a girl I should be a good time manager ili kumanage my time well. Kama mtoto msichana you should know to utilize time yako vizuri, not spending leisure time in doing wrong activities or working with bad companies. Unafaa kujielewa we ni msichana, yani the time that you are free unafaa ufanye kazi zile zenye zinafaa zikusaidia maishani. Abo muthia mangiriti na kuandikenda ukiria mugongo ri mobile na kinyambo bangu bya kuritana kinyaka na kaije ya Steford karaka ukareka kaurite buru mishine. Steford niendelete kuthia mitaratara ya empower na dato tore kuthia mitaratara ya empower mwana omware ituonere itukuinyereka muno jo tukinya cheri bongwa betoriana baba thomithio juri no kabagura ile twambire mutaratara jo boys na very soon tukatha na boys na babieje seminar yao ni kenda tumba kinya bongwa tubareta na muno Steford etere tana ari ndaka gutana twatu tureta bieje bibia kira bitaeta secondary bitatano ndika tubaitana mantu ja chovi mantu ya drugs mantu ya sexuality ni kenda mwana oju kinyarira kethwa tani twakethwa kimenya indero mantu ya mwe ya mai ya mega Reportera Weru TV kumatiania bita wa Kevin Kimathi.